I gdje ste ljudi, dobrodošli u još jedno video, malo da kažem još jednu epizodu Minecrafta, ali dobro, navikao sam. Danas nećemo igrati Minecraft, u stvari pokazat vam kako da ubacite mapu koju ste skinuli sad s interneta u Minecraft. Evo ja sam skinula The Lost Potato Chapter 3, to je nešto novo, ja mislim. I sad ću vam pokazati kako to da ubacite, na primjer, a tako možete bilo koju mapu, evo vidite. Imamo ova dva world, Sky Green i Balkan Gaming Pro, to je onaj naš testio. Idete ovdje u start i imat ćete ovdje all programs, ispod toga imate ovo search. Tu kucate posto, up, data, posto i enter. I otvorit će vam se ovakav folder. Čekaj samo, sklonim. Imat ćete ovo tačka Minecraft, uđete u to. Sad imate ovdje neke gluposti, vidite. Tu imate i da ubacujete i texture packs i to. I idete u ovo saves. Uđete, evo ih ta dva worlda koje imamo. Balkan Gaming Pro i Sky Green. Sada evo ga ovdje The Lost Potato i samo njega prevučete u ovaj folder. I eto ga tu. Sada uđete i sad ga nema. Izađete i ponovno uđete i evo ga The Lost Potato. I onda morate da ga igrate, a mi ćemo snimati također The Lost Potato. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, to je s ovog tutoriala, a mi se vidimo u sljedećem.